आं दिनै जेनेबा हटेलखौ खुलिनानै बहुत मोजां नांदो ओरैनोथ' आङो जेनेबा साख्रि पार्मानेन्ट साख्रि दङ थेवबो आङो पार्ट टाइम हिसाबै जेनेबा साख्रिजोंल' जाया खिन्थु पार्ट टाइम हिसाबै आङो जेनेबा मोनसे हटेल खुलिदों ओमफ्राय बे हटेलनि गेजेरजों जेनेबा बे हटेलाव मा मा मोनगोन जानाया जाहैबाय हमना ला बर'नि मेनलि स्पेसियलिस्ट बर'नि गासिबो खायद'आनो थागोन बेयाव जेनेबा अनला थागोन बेनिफ्राय मा होनो सबाय थागोन बेनिफ्राय बाखि किसुमान बर'नि जिथु जोङो मैगं थाइगं होनो हमना ला थास' होन हमना ला मा होनो इखो सामु थागोन अमा थागोन बेनिफ्राय मा होनो माबाखौ मा नारजिबो मोनगोन ओमफ्राय नाफाम बेफोरबायदिखौ मोनजोबगोन आरो आं जेसेबां हायो जिहेतु हटेल मोनसे बिजनेस सालायनो थांबा स्पेसियेलि हटेलनि खेथ्रआव आरो जानायनि टेस्टिया मोजां जानांगौ आं बिखौ बिराद ध्यान लागोन आरो जाहाथे मोजां जायो मानसिफोरा फैनानै मोजाङै मोजां जानानै जेनेबा मोजां बाख्नायलाङो जाहाथे गाज्रि जाया बेखौ आंनिफ्राय बहुत आं सिनसियारलि नायगोन आरो माबायदि जायो बेनोसै आं जेनेबा बे हटेलखौ होनानै आं बहुत गोजोननाय मोनदों आरो हटेलनि मुङा जाहैबाय लाइजौ हटेल मेनलि आं लाइजौ हटेलखौ दोननायनि जाहोना जाहैबाय जेनेबा बर'नि मोनसे इउनिक नाम बियो लाइजौ माने थालिरनि बिजौखौ जोङो लाइजौ होनना बुङो बेनि थाखायनो जेनेबा आं पार्सनेलि बिखौ साननानै दोननाय जादों आरो लकेसनखौ बुंगोन नामा औ लकेसना जाहैबाय हमना ला पानेरनिफ्राय फैयोबाथाय जिथु टंला मेन टाउनाव हाबनायनि ट्रेन साइथिंनि आगोलावनो राइट साइडखिजाय बिल्डिंनि गाहायाव आरो पानेरि टाउननिफ्राय हमना ला कलायगाव बायदिसिनानिफ्राय टंला टाउन बारनानै जिथु रेल साइथिं बेनि लेफ्ट साइडनि माबायावनो मा होनो बिल्डिंनि गाहायावनो मोनगोन आरो बेखौ आरो आं ओरैनोबो लकेसनखौ गुगोल मेपाव होनाय जाखागोन नोंथांमोना लाइजौ हटेलखौ सार्च खालामबानो मोनगोन आरो स्टाफा बेयाव ओरैनो दा बर्थमान आङो 7 लाखिथ'दो ओमफ्राय लासैनो जुदि मोजां माबायोबा आङो बारायगोन आरो स्टाफखौ लासैनो আজি কালিয়ে মোক আমাৰ অফিচৰ ষ্টাফ গোপেশ বসুমতাৰী তেখেতে নিমন্ত্ৰণ দিলে যে তেওঁ এখন হোটেল আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছে এটা টংলাতে তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মই সময় হ'লে মই আহিব পাৰিলে মই আহিম তো সময় এটা মিলাই আহিব পাৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁ এই হোটেলখন ভালদৰে চলাই যাওক আৰু তাৰ পৰা তেওঁৰ যিখিনি তেওঁৰ মনৰ ইচ্ছা তেওঁ পূৰণ হওক আৰু ইয়াৰ টংলা নিবাসী ৰাইজেও যাতে ইয়াতে আহি পেলাই তেওঁলোকে সুস্বাদু খানা খাই পেলাই তেওঁলোকৰ ভাল হয় ধন্যবাদ যেহেতুখিনি মানুহে আজিৰ দিনত মানে নিবনুৱা হৈ আছে এই নিবনুৱা দূৰ কৰাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ হিচাপে ৰৈ যাব নহয় জানো কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মানে আজিকালি অকল চাকৰি বুলিয়ে নহয় মানে মানুহে যদি ভাবে বহুতখিনি তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে তেওঁলোকে যদি বিজনেছ কৰিব ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে এটা কেপিটেল লাগে আজিকালি কেপিটেলৰ এনেকুৱা হৈছে যে আপোনালোকে বেংকৰ ওচৰত গ'লে বেংকে লোন দিয়ে বেংকৰ পৰা লোন লৈ পেলাই বা যিকোনো বস্তুতে আপোনালোকে ধৰক এতিয়া লোন লৈ পেলাই যদি আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত আমি প্ৰথম কি কৰিব লাগিব যে আমি তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো আমি ঘূৰাই দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতেই আমাৰ ভিজনটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে যে আমি এতিয়া এখন হোটেলে খুলিছোঁ যেনিবা এইখন হোটেলখন খুলিছোঁ আমি প্ৰথমতে আমাৰ যোনখিনি আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মানুহ আহক ইয়াতে সেই মানুহখিনিক যাতে আমি তেওঁলোকক হস্পিটেলিটিটো দিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা হস্পিটেলিটি বিজনেছ ইয়াতে আমি আহিছোঁ যেতিয়া হোটেলত মানুহে বিচাৰি আহে অকল খানাটো নহয় তাৰে তেওঁলোকৰ ষ্টাফখিনিও তেওঁলোকক যদি ভালদৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰে মানুহে সেইটো বিচাৰে যে ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা মানুহে অকল খোৱাটো নহয় যে ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে আহোঁতে ভাত খোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে সুধিছে নাই যে এইটো পাইছেনে নাই কেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ ফিডবেক লৈছেনে নাই সেইখিনি বস্তু মই ভাবোঁ যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলে ফিডবেকটো লাগিব আপুনি খানাটোও ভাল লাগিব সকলোখিনি আৰু আপুনি বিজনেছটো চলাবলৈ আপুনি কেনেকৈ কিমান এমাউণ্টত আপুনি পইচাটো ৰাখিলে আপোনাৰ ফিজিবল হ'ব সেইখিনি হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सर्जरी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं
लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन